Project 12 nizo zitirwa hamani ubwo mwaka w'ibisento gwe 2023 na guru kuhendera projects harimo kutakarvat so myanya mibi okwigure nguto okombeka amashomero hamwe n'izindi ahadi hataka installing carvats na munongo muri kabare mukabantu muri kabare abaka senteje y'amazina ari carvats zigireyo konka tumeze cyerezi bo tutagira icyo kozesa somwe no Ministry of Works bakatuhereza bako hati ibyo tuza kwigura kutimba turebe mu carvats zabyarwa na munongo mu weekend abantu bakabare uje kubana bari mu rubogo ubukurwa hariyo no rutindo orwo kitakore kuriya orukuterana na rukiri mbwenu babaza kozere anakuriya nharga y'amate hari yemyani hariyo n'amamotoka garabahwa babaza kozere abantu ntibarabaho abantu bakore sente nareba na municipality n'abantu bende mushoro nemushorergaye hariho na project yo kombeka offices za municipality ezirukuza kumaraho buhumbi 2 kandi hatubari hafezi ya kabiri eji offices zitawuni zibasa kuja kweswa abandi abo kubona divisions zine za offices zipangisa so tuja kubantuza tucaca buri tubantufuruka kandi structure gerho yitura umuhati negumuza mune tungabanda bakujikura omukuru za project zirya hakorwa hariho umuturo wayo reko kwetombuita abo kusisikarwe bintu bye uza kuhika hashanga banta entunguka wadente tugenda ko ngari entunguka erkwije ryo kukumara Richard Banjo uri umuhizi w'umushekirwa mukuru w'ihanga wa district y'Ibanda ahantu hayihirira rukujumera abantu abarukuremese ntunguka kazakabare nanahandi imhanda yo kuwara mizi bamaze kugigaza nimba higamwe nakumanya ngo igizo mhanda gwa mizi ububigwiri that is a drainage channel kindly nakweshengeza gendo kakugwigure muhanda gundu yamanyowe guyambana niwe nangizo umuntu akorabaho kandi kugwana by'amaguzi twanzo mu butari Gasha kwa Timothy Mushabe.